What's up, Kabalian Gang dyan around the world. Kabalian, February 14, agaw na puso, araw na puso, Kabalian. Siyempre, dapat walay kadate mo. Kung kapi kadate mo, mula babantayin niya. Ipanangnangkod siya kayo, ipanangaron sakay Pangasinan. Ibangat ko'y 5 rules. Ya panangaroy sakay Kabalian. Kaya may babagadan. Diskartin Kabalian. Rule number 1, Kabalian. Number 1 dapat ag kayo nalilate. Ag kayo nalilate. Tani kababaing na maong no sa imanalagar bii. Dapat ag mo papaalagaran so sa kaya biin sang kagangganaan. Natanalabi. Dapat nasabian tukad man, Kabalian. Aliwan kasabi to. Ang gapo kani. Aliliwang mong man, birirong. Alangan na, si Katoy uno na. Alaso si tungtungan nyo. Manamos ka nila ba? Alasuso. Itanga ka lang man. Dapat, ag yung papaalagaran, iray kaasawan nyo. Alangan na si Katoy manalagar. Sa oras di manay. Anda, dapat, alaso si tungtungan nyo. 7:30, wamang kala. Aman, so tip number 1. Okay, Kabalian, wadya tilad mangaldan. Ano pun tila ba lamay restaurant. Okay, wadya tila Kabalian, jad Ariana's Best. Ariana's Mangaldan. Welcome to Ariana's Best. Yo, Kabalian, wadya tilad Ariana's Best. Tana medyo sabay tayo 7:30 dugaruga. Alasusoy labi tungtungan. Ata lub tay magano tay ko may tip number 2. Kanang kunod si kayo no, parang ton ka romantic jamatay. Ni ligas sula. Ni mga singa Disneyland. Ariana's Best. Romantic ka maong pare. Tila may ingal dya Kabalian ta. Medyo dadakala to. Makapabaing so uyag-iyag. Rule number 2, purma kay labalabay mo. Purma kay ansakit. Purma kay anagasan. Purma kay bigatin. Basta purma ka. Ano nyo purma kaya? Ano mo sing mayaman. Likas mo pare yun Siyempre, tapos no, karap to may kadik mo, kababaing, siyempre, sika to, purman to manay, sika bala, ka-jersey kalabaya hinibra, alagaran tila, Kabalian, alagaran tila, pasabi mo ala ko no. Agyuliling wana niya mga lawa pabango, Ang gano'n may 150 tila ba? Singayay ni, sinaliw ko ni man, 150, yupo-yutan. Hindi sila ni. Yupo yun, ikin nyo laba din sa akin agaw, yupo yung momoong niya. Nopo lah. Tapi mbalbali kayo mo ang kaarap to. Rule number 3, Kabalian. Siyempre, no kasabi to, bagaan mo. Ya si Katoy sang kagangganaan ed tapo mundo. Nalay niya. Hi. Happy Valentine. Happy Valentine. Love you. Love you. Siyempre, Kabalian, wadya la amo tutundaan niya. Ibagad si Kato. How beautiful you are. Ang ganda-ganda mo naman. Thank you, baby. Happy Valentine's. Happy Valentine. Love you. Love you. Likas mo. Aman suro number 3. Number 4, itagarmon unsayaw. Siyempre wadya kayo romantic place. Dapat unsayaw kaya singa baili. Alawan hip hop dance may romantic ma. May I dance with you? Of course. Rule number 5, Kabalian. Ay lami ibabagada. Ay susangka importantean ed aminaminamin. Sangka importante ed aminaminamin, Kabalian. Huwag mo ginawa ya mangkulkul kilabat. I-post mo dad Facebook. I-post mo od Facebook tapen manlika mata. Nga tanay ni
Ama, ta karidilatan. Saan? Saan mo i-share? Post. Yeah. Uman kabalayan. Ito ay akaaral kila no paano ito'y diskartin kabalayan. Dito ko muna tatapusin ang lahat kabalayan. Sana nag-enjoy kayo. Thank you so much sa Ariana's Best at sa aking kabalayan wife. Happy Valentine's. Happy Valentine's. I love you araw-araw. Kabalayan gang out. Ano sa labat?